بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يديك. الوحدة الثانية شكينتي بلك. الأسرة ديت الأسرة هي عائلة يعني عندي الدرس العاشر كي برينتي ديالوج قرأ أنلان وقيتلان تكرارلان يعني السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام مبتدأ، عليكم خبر، على حرف جار، كم اسم مجرور. وعليكم السلام واو حرف أتفين üstteki cümlemle asık cümle bağlap geldi. Üstteki Esselamu Aleyküm ve atufunu ilay buldum. Kendisi ikinci cümle atuf buldum. Ve aleyküm aleyküm haber buludu. Esselamu mubtada buldu. Ma cari mecrur buldu. Hazihi suratu usrati, bu benim ailemnin resmideydi. Hazihi mubtada. Ma kendisi haber. Suratu mudaf. Usra mudaf iley, usra mudaf ya mudaf iley. İki tane mudaf iley var. Şu an usra ti deyimiz ki ama ya kelgen gezip oldu bir aslı. Mesela tamam bunu mürekkepleştirmeyin. Maşallah. Allah'ın halını bulduğu diyen gep maşallah bilmez o. Ma mefulun bihi şa'e fiil Allahu fail. Men haza bu kim o? Men haber haza mubtada. هذا والدي عدنان وهو مهندس. Bu benim dadam Adnan. Anam diyenli valideti deyimiz tekuşup. هذا مبتدا والدي عدنان خبر. والدي bu mübeddel. عدنان بدل. والدي bu mudaf iley ya mudaf iley. وهو حرف أتف ومبتدا مهندس خبر. ومن هذه bu kim o حرف أتف من خبر هذه مبتدا. هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة. سعيدة ayol kishini ismi bo'lganki tanini qo'shmaymiz. Tabibatun ayol kishini ismi emas. Kasb bu doktor degan. Shuni tanini kiraverdi. هذه مبتدا والدتي سعيدة خبر. والدتي مبدل، سعيدة بدل، والدة مضاف يا مضاف إليه وحرف التف. هي مبتدا، طبيبة خبر. ومن هذا وحرف التف من خبر هذا مبتدا. هذا أخي عيسى وهو طالب. هذا مبتدا أخي عيسى خبر. بو منانكي قرندشم عيسى أو أغوتي وما üstündeki necmi خبر مبتدا. هذه والدة سعيدة. بو منانكي أنام سعيدة أو دكتور. Ben kim o bu deyin gibi ben. Haza men hazi diyelim. هذه أختي عبلة وهي معلمة. Bu benim kız kardeşim Abla. O ayal okutçu. Bu takip üstündeki okşaydı. هذه مبتدا خبر. أختي مبدل عبلة بدل. أختي مضاف يا مضاف إليه. وهذا جدي. Bu benim babam. Ve bu benim mamam. Maşallah. Adı müfredatla, yan sözlükle. Sura diyeyim resim. Usra aile. Ceddun babası, cedde maması. Muallimetun. Muallim, ayal muallim. Talibun okuğucu. Validetun annesi. Validun dadısı. Şimdi söz bilen münasip resim tutaştırın da tutaştır baksana bu. Sözlüklerini yadla İslam'a tapşırık ha. الحوار الثاني كم أخبقدو أو سمية أخبصلة. هل هذه شجرة؟ نعم. هل هذه شجرة؟ نعم هذه شجرة. شجرة da بقمدق شجرة da بقمدق. شجرة. تنم لا قيمزة. هل هذه
شجرة نعم هذه شجرة هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا والده عبد الله وهذه والدته آمنة وهذا جدة عبد المطلب جده وهذا عمه جده وهذا جده عبد المطلب وهذا عمه العباس عباسو وهذا عمه عباسو مع عبد المطلب degan مضاف إليه مع عباسو degan مع عمهudun بدل شو باش يقيمز مضاف إليه بغان كزر قدق أخشمايدو وهذا عمه العباس وهذا عمه حمزة وهذه عمته صفية وهذا ابنه القاسم وهذا ابنه عبد الله وهذا ابنه إبراهيم وهذه ابنته فاطمة وهذه ابنته رقية وهذه زينب وهذه ابنته أم كلثوم مسترجم قطعي bu درخمو هل حرف استفهام سؤال صراحة بدون قشمتي مبتدا خبر شجرة دب kendi ayolliq tabaken deb bilan gayri musarrif qatnaymiz. Gayri musarrif birinchi qismning oxirgi darsi chiqdi-ku. Har qanday ayollarning ismi bo'lsa ta bilan bo'lmaymiz gayri musarrif bo'ltan kirmaydi o'zra qo'ydan zabar o'qiymiz. Ama Makkatu, Hamzatu deb bo'lsa anandaki gayri musarrif bo'ldi. Biroq o taba kichik kendi tabaken deb bilan gayri musarrif qilib qo'ysak bo'lmaydi. Naam, shundaq bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ailesi. Hazihi mubtada av haber, usretu resul haber, usretu mudaf er-rasuli mudafun iley. Sallallahu aleyhi ve sellem diye Allah'ın rahmet ve selamları onun olsun diye. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hâzâ validuhu Abdullahi. Bu onun dadısı Abdullah. Ma resim göstüp digil duruptu. Bu annesi Amine. Bu babası Abdülmuttalib. Amiye degemisi Abdullah, Amine, Abdülmuttalib degeni bedel buldu. Aldıdaki validuhu, validetuhu, cedduhu degenler mi bedel buldu? Bu onun tağısı Abbas. Haza ammuhul Abbasu. Bu mu bedel? Abbasu bedel. Ammuhu mu bedel buldu. Bu onun tağısı Hamza. Bu onun tağısı Ebu Talib. Bu onunki hammacısı Safiye. Bu onun oğlu Kasım. Bu onun oğlu Abdullah, oğlu İbrahim. Bu onun kızı Fatime, kızı Rukiye. Bu onun kızı Zeynep, Ummu Gülsüm. Yani etime şu sorayım encimi Peygamber Aleyhisselam'ın babası kim o? Tağılları, hammacıları kim o? Balıları kim o? Diyendeki sorayım encimi yadlayışlacımı. Sözlüklerin yadılğaş. Sen tağısı, babası dengeplerini yadılğaş. Aşı mezmunum yadlayışla. Şeceretun diyen derek. Adı nene var ismi ki. Ammun tağısı. Yani dadısının aksi yak enisini ammun deymiz. Anı taraf anısının aksi yak enisini halun deymiz. Dada taraf mavu ammatisi tağısını ammun, ammetun deymiz. Ammetun. Dadısının aksi yak sanlısını göstürdü. Hem de halun degeni anısının aksi yak enisini göstürdü. Haletun degeni mavu anısının aksi yak sanlısını göstürdü. İbnun oğul, ibnetun kız. Hem de men tutaştırıp baksanlar olur. الحوار الثالث إبرقنا تمام إذا مو قتابسة تمام
أين المعطاف؟ هذا هو المعطاف يا ولدي يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. وسعيد. هيا بنا. سعد وسعيد إشكي استعدبت هيا بنا دب. Üçüncü diyalog qarang, anglang va qayta takror qiling. Bu bomdodning azini Allohu akbar, Allohu akbar. Allah eng buyukdir degan gap. Kabirunning kelqi ashrum darajasi akbar bo'ladi. İkinci qism o'qib baqmaqlar oldimiz chiqadi. İkinci qismda durustlig'atning ismi tafdil deb o'qib baqalar tushundi. Af'alu sig'isi chiqadi. Hamma af'alu sig'isi g'ayr musarrif bo'ldi. غير مسرف مسبق أكبر بالتنوين يقشق. أين الأولاد بضل قيادا؟ سعد في الحمام يتوضأ. سعد منجدة تارت إلى وتدو ويتوضأ دي في المزاري كالجي سمن بدرغان. بون مش كنت خصم أخبخ مع الله بطيقن دا أقب قلشن ممكن أترك كيغن دا. توضأ آدي مازيسي توضأ يتوضأ. سعيد قني سعيد يتق أيدا قرآن أقواتدو. سعيدة قني سعيدة نماز الغيادة في المصلى. نماز خرجة نماز قتدو. معتف قيادة معتف تكلم تشابان أظن تشركي والغان تشابان. تشابان منا إيه دا كزينة قني نزارة دي كزينة كا ما نبوك زينك إيتدا. هيا بنا إلى المسجد. مسجد كما عليه هيا بنا ما عليه دبتو. مسجد مصلى قرآن هيا بنا نزارة معطف من تمت شابا منا. غرفة يتقوي حمام منجا يتوضأ ترات إيواتدو يقرأ قرآن قواتدو. أم أيالق من نمزة تتوضأ دايما ين تغز جسك فود تقرأ نمز أيالك. يصلي نماز قتدو أب أذان الفجر أولاد بلدات ينجب بلدا ولد نجبلي ابن أغلي أما أنت تشترش كين أسكي ما أرلقت كرستم بالم دتب كتم عندما سان باكين سان كتابنا كي 35 بيتة سان تنين 5 kişi bilip bugün 6 6 7 8 9 10 10 güçlük. Mallar qısallarını rətləən o bu deyə tünəki oxşaş kəplikin qayt təkrarlab etməyim həmsə. التراكيب النحوية جراماتيكال تركيبler. Birinci tədrib, birinci məşq. Sağlaşınızlar sual cevap qılın. Misal kelgəndək. Birinci misal kim qini? Mana bu kim? Yataq öy nədə? Mana bu yataq öy. Ma sözlük tabiatın çıxıb olğan sözlüklər. Musalla degan shu namoz o'qiydigan joy. Masjid desək bo'ldi. Endi men ayol desa keldik-a. Sa'id qani Sa'id yataqo'yda Qur'on o'qiydi, yaqra'ul Qur'ana deb keldi endi. Endi ayolliqi Sa'idatun. Ayna Sa'idatun? Sa'ida qani Sa'ida yataqo'yda taqra'ul Qur'an. Taqra'ul Qur'ana Qur'on o'qiydi. القرآن ما مفعول به شون زبر قدق المفعول به دينا بالمجلة سأل سبر قصانا إن شاء الله الله لا تشخدوا درس لغة تشكيج قسم ده يعني أركش بوصا عليك باللي شو شخص كا يقرأوا دايمز
ayolliq birlikchu, uchinchi shaxs taqra'u deymiz mislan. Yatavadda'u bo'lsa, ayolliqi tatavadda'u bo'ldi. Ma asad kelimani qarashtirib jumla tuzab kelganlar qanday topshiriq bo'lsin. Surat 3 ta so'z beribdi. Sa'idun al-ghurfa yaqra'ul Qur'ana deb. Bir ta deb birga bo'libdi. Sa'idun fil ghurfati va huwa yaqra'ul Qur'ana desanglar bu oson. Ondan keyingi tadrib 3 14 darsdan. Misal men haza bu kim o? Haza validi Adnanu bu mening dadam Adnan o mühendis, injener. Validu Adnana mühendisun. Adnan'ın dadası mühendis. Ammun tağa Ömer müderris de yapıptı mesela. Ammu Ömer'e müderrisun sehim buldu ya ki Ammi Ömer'u ve huve mühendisun de sehim buldu. Aslında haza validi Adnanu bu benim dadam Adnan. Haza validuhu Adnanu bu onun dadası Adnan. Benim dadam yani validi. Onun dadası yani validuhu. Üçüncü şahıs elif birlik. Deyimiz ha. Hem de ma şıkkı baksanlar bulduk ki ملخص التراكيب يعني أين المعطف أين نظرت من هذا هو يتوضأ هي تتوضأ هي تصلي هي تقرأ أما ماشي ندرس القيمة ينسوزلكم يوقع من قاربني تغرق شنو تغناسي كان o'tib ketdim. Tunugini o'xshagan gapdan yana chiqqaniga tunglab bo'lgan ekan. To'g'ri xato belgilarini qo'ying. Anglang, o'qing degancha deb bildim-ku. Yana takror qilsaqmi? Bular deyman. Nima bu kitobning oxirida al-vahdatu salisaning oldida bir imtihon bor ekan. İxtabir nafsak o'zing imtihon qilib boqqin. Birinchi, ikkinchi bilakka deb. Ma'alliqdagi nimalarni demak o'tib ketdim, mish qolsanglar. Turagin deb bo'lgan o'xshashliqi. Harflarni yozish. Ilqama bu arab tili bilmaydigan, mesela chet tillik o'quvchilarni qidirib tuzilgan kitob bo'lgan ekan. Bu uchun xat yozish, ya'ni arablarni o'qish degandek o'rgatish uchun maqsad qilishadi. O'xshash gap bo'lgan o'tib ketdim. Muhim men bayatda so'zlab bergan, so'zlab bo'lgan ilqi 3 tuyalik so'zlikmi, 4 tuyalik so'zlikmi. Aşağıdaki grammar tarkiblarini, so'zliklarni yodlab olsang, qolgan yana o'xshash gap takror qilaveribdi, shuni o'tib ketdim. Endi sizlarga topshiriq. Mashina ishlab kelanglar deb tagi jumar masalasini tatib yo'llasam, topshirib berman. Mana ixtabir nafsak degan bormiga qolganlaringlarning kitobidami? Musha topshiriq bo'lsin. Nima deb biray, talabni deb biray. Birinchidan mufradat, so'zliklar yani, so'zliklar. Birinchi, da'il kalimatil atiyata fi makaniha al-munasibi min al-jadwal. Tuvandagi so'zliklarni jadvaldagi munosib o'rniga qo'ying degan gap. Shu so'zliklarni mabagan misru talibun anta mudarrisun tabibatun deganlarni mushaga qo'ysanglar bo'ldi. Bu nima kelsa, balad degan shahar yoki davlat degan gap. Balad degan davlat, damir degan kichik almash degan gap. Raqmun raqam son, usratun oila, makan bir o'rin,
Mehnat yani xizmat degan gap ish. Mesela mushaga qanday qalab mas'uliyatlardan qaysi shaharga kirdi Misrni yozib qo'yibdi. Lekin mesela Pokiston balki shunaqa Turkiya mushtaq davlat kirg'alan tanlab balad degasizlar. Kishlik almash sen, men, u deganlarni damir degasizlar. Lekin mehnat yani xizmat o. Mesela mudarrisni yozibdi, o'qituvchi, doktor, injener, o'quvchi deganlar mehnat shu xizmat kirdi o'shaga sana bo'ldi. Usra oila deganga mesela uxtun deb yozibdi. Uxtun, axun, jaddun, jaddatun deganlarni usra deb yozamiz. Ikkinchi akmilil jumala bil kalimat at-taliya. Tuanki so'zlar bilan jumlalarni to'liqlang degan gap. Azanun yusalli usratun yaqra'u jaddi deganlarni bilibdi. Birinchi Ahmadu fi deymiz bir tilda bir Ahmadu fil g'urfati deb qo'ysak bo'ldi. Al g'urfa degan to'ldirsak bo'ldi. Qag'ini asan masalan 5-chi yana Ahmadu fil masjidi deb to'g'ri Ahmad Ahmadu yusalli fil masjidi. Ahmad masjidda namoz o'qiydi. Desak bo'ldi. To'rtinchi Adilu Qur'on al-Karim. Al-Qur'on al-Karima. Qur'on o'qiydi. Ashta so'zlikni tanlasam. Masalan, o'rgangan so'zliklar yusalli, yaqra'u, yatavadda'u. Ash chiqdi fe'illardan yangidan. Endi uchinchi xato belgisini qo'ying. Alal kalimatil g'ariba. Yat so'zliklarga xato belgisini qo'ying. Masalan, akhun, sadiqun, ibnun, nazaratun. O'rganmagan so'z qolsa mana qarasdan. Birinchi, ikkinchi bilan o'rganmagan so'zliklar qolsa. Yo'q, chiqdi. Hazihi nazarati deb atadisi balam ko'zaynak qilinish mana ko'zaynak deb berdi. Sadiqun chiqimdi deyman. Sadiqun degan do'st degan gap. Do'st degan gap. Ikkinchi hammamun g'urfat. Hammamun g'urfatun shajaratun masjidun debdi. Hamma chiqib bo'pti, mana o'g'in bo'ptimiz. Ustoz mana taniqli. Masalan, axun, sadiqun, ibn degan namsi do'stim, qarindoshim, o'g'lim degandek narsaga men nazoratim degan onaga yaqin kelmaydigan ko'zoynak degan ona o'xshash g'ayriy g'arbiy degan. Ha, to'g'ri. Al-g'ariba, to'g'ri. Mana tushunsak o'xshovdik. Mana sizga yatnoq o'rgantirgan birinchi, ikkinchi bilakda o'rganmagan so'zliklarni yaxshi deb tushunibdi. To'g'ri, mana nazoratun desak, mana bu odamlarni ko'rsatadi, ma'nosini ko'rsatadi. To'g'ri bo'ldi-ki. Mana ikkinchisida mana hammom, masjid, g'urfa desak, uyg'u hamda bir shajara ma ayrim ma'no o'xshamaykanmisan. Ma uchinchisida ma yatavadda u tarat evatadi. Mi'taf chapan, yaqra o'qiyotidi, yusalli namoz o'qiyotgan. Bunda mi'taf degani ma uchi fi'il, sharkat ma u ism o'xshamaydi ekan. Ama ma uchi to'rtinchisida ma suratun rasm, sittatu, olta, isnani, ikki, arba'atu, to'rt ma uch son ma bir rasm o'xshamaydi. Ama beshinchisida ana men, anta sen, anti bu ayollik siz degan gap ikki shaxs birlik. Musalla namoz o'qiydigan joy mush o'xshamaydi ekan. Hamma zamonda degan gapga mashallah. Endi imtihonning davomi. Ikkinchi at-tarakibu va nahvu tarkiblar va grammatika degan gap. Birinchi sahhil axto'a fil kalimati allati tahtaha xutut. Ostiga siziqlar chizilgan kalimalardagi xatoliklar to'g'rilan degan gap birinchisi. Hazihi huwa an-nazaratu ya abi. Dada mana bu ko'zoynak debdi. Huwa desak bo'ladimi, momamdo? Hiya demishnaqo. Hazihi hiya. Ko'zoynak ayollik bo'lgan ekan, an-nazaratu ayollik bo'lgan ekan. Hayya bina fil masjidi debdi. A tekstidan chiqqanda ila deb chiqqan shunaqmi?
Fe'lga ichida degan gap. Ila g'icha gicha mana ma'nisi. Hayya bina ilal masjidi desek to'g'ri bo'ldi. Men xato bo'lib qopti shunaqa. Validati sa'idatun tabibun deb qo'yibdi. Ismi Ahmadu ana turkiyatun deb qo'yibdi. Min ayna anta ya Fatimatu? Anta deb ishlatibdi ayol kishiga. To'g'rilaysizlarmi shuna? Ikkinchi birinchi qoima degan birinchi guruhga deylik. Istifham so'roqni bildiradigan vasitalarni tutashtiring. Bima yunasibu min al-qoimati bi. Mashu B guruhidagi unga munosib keladigan so'zlar bilan adat degan vasita qural degan gap, ya'ni hal, ma, kayfa deganlar hammasi shu adat istifham deymiz. Savol so'roqni bildiradigan vasitalar. Men kimu degan gap tarjima qilay. Hal degan mu degan gap. Ayna qayerda, ma nima, kayfa qandoq, min ayna qayerdin. Mayani tutashtirsanlar bo'ldi. Uchinchi ixtaril kalimata sahihata. To'g'ri so'zni tanlang. Birinchi suratu usrati debdi. Hazan tanlamdiq, hazin tanlamdiq. Haza erlik birlik bu degan gap. Hazihi bu ayollik birlik. Nuyun deb bo'lgan. Birini tanlasanlar bo'ldi. Maqaqalarim shu mushkisini birini tanlaysizlar boshironglar. Şöyle ders tügüde soraydıgan bilmeyen, düşünmeyen ya bu soruyu sana.